Kaseng Tulba Eastern Zone kalayo penha perdano ya ke Lempung Football. Kabalatip kum ka Women's Open to All Knockout Football Tournament jong usnem arhajar arpaulai. Haka arp santri ulber arhajar arpaulai hamadan shnong eng. Kahagate kesengi lawan penha perdano duba sambor lang dingdo baduba Nobitson Karlen Nai rengkat kajing sakhilang uba bandari rentatiang Presiden Kaseng Confederation of Riboy People berharangkat kajing sakhilang kinong yalam kaseng central body kibakentup yuba kershan nongbri bad uba meshak sungo lembat kinong yalam ka Tulba Eastern Zone hapo kajing yalam u presiden bad u sketri Tulba Eastern Zone bad ki member katay kaseng la sakhiru ya kajing donlang kinong yalam shnong ka bad ki presiden ka club eng. Hakatay kasengi penha perdai katay ka Lempung la sakhi ya kajing kun final hapdang ka Max 11 FC persha ika Linti Jam FC hakaba hakatay kajing kun lara ika nam ladu da ka Max 11 FC da ar la no Ingar mandi bos promote ba ya sports ngisi dam ka tournament na jong kadang ka madan nang tay hapo ate jan sakal jungi ka di ka madan ka ba dan ka jingya kini spy mo di mana kan ni alas na maswa ka file ko petition minyo peran kami itu kemadan di hadian minyo peran kami itu kemadan ngala organize la kumbahnya na parli tournament di ka vision jong aro kani katahi bengi kwa bengi promote di kun samla ki happy barat jungi ti arpenta bakal yang kepilih dang ni bakal yang sports di dapat kemau macam sana mula tournament baik ma bengi organize na kasam kampi ngai ka kasam kampi Independence Cup ka final bengi pulang untuk Independence Day ba ka slogan jong ka tournament jong ay ka slogan ba say no to drugs and yes to sports kalau tek kami batay ma mene bangi hapan promote kay kikun sama jungi bakal yang ke sports bro dia pihak man tu ini ba kena ba involve ke sports kita ki true sports person kita yang tak ke sportsmanship boleh kita ke sportsmanship kemdai tang ke sportsmanship inang kam ha jingen ke jongi bun ki bentah mentah kejingin kejingin ngidan bun kejingin le teng-teng kejingin nanti iyo kejing job teng-teng kejingin nanti lima kejing saram te de yang tak in baka sawan kita kemensium dong true sportsmanship ngimnai ban sanot yang kata kejing saram mending di banyak yang nanti kejingin syakmat tidang siya nang organize player sa kaway biang ka under 15 kabade bikna bak slogan jong to ka under 15 football tournament ngi kateng study hard play hard and be smart kabamut ba ngiha penang ban bati pedeng ka kuliah kadang dia bat ka sports habide bikani ka bentaru kajingwan ka jonga sini ya kani ka final football ngonong chief guest kabde ka mga shwal buntu kade mga itu ba jong ba say borlang adu bikitan niya kina lang hi ya forming ni talbaru ni kundu kemudian ifo ni ba say yung ba sampi ba kamlong involved ba ka sports pilong ne ba ken one banong chief guest kani program ko jom ni tong belay ngawan ba ini tedang kini ki lain sa ubna man suwa kan mga ko to inter school sports meet jong ka Eastern Riboy pag organize ka Riboy Student Union ru ang tour ki perlok jong ahi jong ba evo join ng flu jong ba ambalike masering ki khot inate ka to program kala kamlong grand kanya nomor ba ki khot inga jing sha ring awan ila mi another sports minister to sport ba mati dor lindo tibun isu bakla ki taw ngi di para wati bing sigem gedor lindring sulitang si perlok te ngayo kan wan ila lang i te katahi kwa bing promote kena sama jini hambun ki benta te hak bade bade ba kani tournament kadai kawai naki benta ba talba ka jupnya ngisi ki social media ngai thu hai ba hap isnei hingru ki di perlok jeng ba kior te kani kari buhay kamdai shu ka nang kalong no kum kayeng ka baari nga namar na do kisnam arjam rio adu snam arjam khatla nga dan bisni te ngar maswang ren ko way sang balang ni jong kani ka tamri buhay sini tingi treng yakta sini ni bon ki bahayeng sini te bat kani ka betay sini GE baka day ka benta ka pumipon ba ki play football karon kamaran kor kalang karon katay kamaran si teng si smart ba ni organize tournament katay kamaran kabarang pokerdem ng humay katuro kaday kaway bat kani kamaran ng PE ng mata kasngi na marba bon mingiwan sini si wan kay kamaran kor kalang iwan kay po maran pokerdem ng humay bat ngay tuwi piday ki badan bok ba hani at hampi boy badan bon ba kung gini kamadan ibayo bang guru ni kena te lada piday ki ba follow ba ya kani ka football
PE menta ka Shillong Lajong ka pagkaya biyang ya ka elite qualifiers bikin connect television. Kung kita kiri football ni kuha iba ka Shillong Lajong sa isin kan room yang sa elite. Katang Shillong Lajong sa elite ni situ karang dajit ru pagkaya iya kani pamantalay bila dan sa isa Johnson lindo ila full fledged la pay ka club karang dajit. Ini QNT ba karang dajit kan poy lang ni siya ka elite. Bat lada kini arli ki club di baponam dong Shillong kin poy biyang siya ka elite. Dia nga kentu ipi talbaru ada pi organize nalor kini ka jong ka football tournament jong kinte atay kan bahab ni organize lang sa kini ki under 50